Američke slobode bit će na ispitu u novembru, naglasio je predsjednik Joe Biden tokom predizborne kampanje u Atlanti. Uoči preliminarnih izbora koji su zakazani za utorak, podsjetio je birače na rezultate svog republikanskog rivala, bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, o pravima na abortus. Došao je na dužnost odlučan da vidi poništenje Roe protiv Wadea, zapravo on se time hvali, pa ostvario je svoju želju i države donose zabrane koje kriminaliziraju doktore, prisiljavajući žrtve silovanja i incesta da napuste svoje države kako bi dobile pomoć. Ali Georgia, tvrdi Biden, može pomoći u zaštiti reproduktivnih prava žena. Pošaljite mi kongres koji podržava pravo izbora i obećavam da ću ponovo vratiti Roe protiv Wadea kao zakon u cijeloj zemlji. Trump je također vodio kampanju u subotu, ali i u sjeverozapadnoj Georgiji. Oštro je kritizirao nedavno obraćanje Bidena o stanju nacije. Bilo da ste republikanac, nezavisni ili razočarani demokrata, kojih ima mnogo, sve što treba da uradite je da gledate to užasno stanje nacije. Pokvareni Joe Biden je govorio o Ukrajini prije nego što je govorio o Americi. Joe Biden ne bi trebao da viče ljutito na Ameriku, Amerika bi trebala ljutito vikati na Bidena. Bivši predsjednik je također osudio Bidenovu imigracijsku politiku navodeći ubistvo studentice medicinske sestre Laken Riley 22. februara. Navodno je umrla od ruke venecuelanskog imigranta koji je ilegalno ušao u Sjedinjene Američke Države. Bio je ilegalni imigrant i nije trebao biti u našoj zemlji i nikada ne bi bio pod Trumpovom politikom. Biden je proveo službenu politiku koja onima koji ilegalno uđu u Sjedinjene Države omogućuje da dobiju imunitet od deportacije. Biden, koji je koristio riječ ilegalno tokom svog obraćanja o stanju nacije kako bi ukazao na navodnog ubicu djevojke, kasnije se izvinio i u subotu je branio svoj imigracijski plan. Predstavio sam sveobuhvatan plan za popravljanje našeg imigracijskog sistema, osiguranje granice, put za državljanstvo sanjarima i njihovim porodicama, poljoprivrednicima, osnovnim radnicima koji su nam pomogli da prebrodimo pandemiju i dio su naše zajednice. Ono što je zajedničko izjavama obje predsjedničke nade tokom vikenda je osjećaj hitnosti da se birači pojave na biralištima i pomognu im da postanu predsjednički kandidati svojih stranaka. Molim vas da nam se pridružite u plemenitoj potrazi za spasavanjem naše zemlje. Zajedno ćemo zauvijek okrenuti stranicu jedne noćne more Bidenovog predsjedništva. Ovo je nadmetanje između konkurentskih snaga u borbi za dušu ove nacije, između onih koji žele da povuku Ameriku unazad i onih koji žele pomjeriti Ameriku u budućnost. Hawaii, Mississippi, Washington i Georgia preliminarne izbore će održati u utorak. Dobivanje svih delegata koji su u igri ili samo dijela njih moglo bi donijeti predsjedničku nominaciju za bilo kojeg kandidata.